ባህሊ ልምዲ ወግዒ ሕብረተሰብ ኤርትራ ንኻልኦት ምርኣይ ዓብ ኹርዓት ዝፈጥር ምዃኑ ወትሩ ኣብ እነቕርቦ ኣጋጣሚታት መመሊሱ ዝድራእ እዩ። ብዕለት 31 ጥሪ 2022 ኣብ ሰንተር ፎረም ካመር ናይ ዝተፈላለያ ማሕበረሰባት ዝሓበረ ናይ ምልላይን ምዝንጋዕን መደብ ተኻይዱ። እዚ ንዓበይቲ ወለዲ ተባሂሉ ዝተወደበ መደብ ናይ 5 ማሕበረሰባት ናይ ሃገረን ባህልን ልምድን ንኻልኦት ንምልላይን ንምዝንጋዕን ተባሂሉ ዝተዳለወ ኮይኑ ኩለን ተሳተፍቲ ማሕበረሰባት ይውክለና ይገልጸና ከነላልዮ ንዕዱማት ይበቅዕ ዝበልኦ መደባት ኣዳልየን ነቲ ናይ ሰዓታት ኤክስፖ ትሕዝቶአን ኣቕሪበን። ኣብዚ መደባት ኩለን ኮሚኒቲ መላለዪ ኣብ ንዓበይቲ ወለዲ ተባሂሉ ዝግበር ንጥፈታት ዘለዎን ግደ ገሊፀን። ብወደብቲ ኣካላት ኒው ሆራይዘን ሲነርስ ፕሮግራም እውን ነቲ ን4 ዓመት ዝኸይድ ፕሮጀክት ሓበሬታ ብምሃብ ናብ ተሳተፍቲ ማሕበረሰባት ዘዳለዎ መደብ እዩ ስዒቡ። ዓበይቲ ወለድን ወደብትን መሳጥ መንባር ድማ ካብ ስምዒታት ተሳተፍቲ ክረአ ይከኣል። ኩሉ ነቲ ፍሉይ ተምሳጥ ዘሕደረሉ ትሕዝቶ ርኡ ጥራሕ ሓልፎ ኣይመረፀን። ሰኒዱ ክደግሞን ንኻልኦት ከሪኦን እውን ክቐርጾ ይተራዩ። ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገሪ ኢካክ ንዓበይቲ ወለዲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ድሮ ጀሚሩ ስለ ዝርከብ እምበኣር ኣባል እዚ ኒው ሆራይዘን ሲነርስ ፕሮግራም ኮይኑ ባህላዊ ትሕዝቱ ኸላሊ ምስ ግዜ ተራእዩ ሓደ ካብ ወግዕታቱ ወግዒ ቡን ንምቕራብ እዩ ተዳልዩ። ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዓበይቲ ወለዲ ባህላዊ ክዳውንቶም ለቢሶም ምዕርግርግ ኢሎም ብምምጻእ ነቲ ሃዋህው ድምቀት ወሲኾም ጥራሕ ዘይኮነ ካብቶም ካልኦት ተሳተፍቲ እውን ሉልያትን ምርኡያትን ኮይኖም ክረኣዩ ኣኽኢልዎም ውዒሉ። ኣብቲ ብሳዕስዒትን ሙዚቃን ዝተዓብለለ ትሕዝቶ ወግዒ ቡን ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከመይ ከም ዝካየድ ናይ ዘተን ምብሃልን ስርዓት ምዃኑ ኩሉ እቲ መስርሕ ካብ ፈለማ ክሳብ ምዝዛም መብርህ ብምሃብ ብጀበና ዝፈልሐ ቡን ንዕዱማት ቀሪቡ። ካብ ቁርሲ ቡን እውን ክቐምስዎም ክዕንገሉን ከም ልማድ ሕብረተሰብ ኤርትራ ናብ ኩሉ ተባፂሑ። So if they want importance coffee, then you should know how strong our coffee is. It's traditionally slowly cooked, grounded, and then brewed in a clay pot. And it's called jabana. The pot is called jabana. One of the big one things you can do at home that is going to make your mom furious is if you break her jabana. Okay? Anything else can happen, but if you end up breaking her jabana, you'd rather not come home. Okay? Because it's a daily ritual. Ultimately, the Eritrean coffee ceremony is not just about coffee, as I told you. So it's about belonging. It has stages. They start with Awan, Darija, Baraka,
these are all stages, and it could take up to 3 to 4 hours to just have the complete coffee ceremony. So if anyone wants to have a taste of a strong coffee, if luckily her pot is, if it is enough to serve everybody, would like to, but at the end you can just pass by, have a little coffee to refresh you. Thank you so much. As you can see, it's all there, and it's usually done with other nuts called kolo, double kolo. We have traditional bread called kambasha, and you can all go there and try it later towards the end of the program. The other performance is our traditional music instrument, and my friend Taglu here is going to prepare it, and he is going to show us. But the krar is a traditional musical instrument from Eritrea. It is one of the most important instruments in the Eritrean culture, and it has been used for many years. So the krar is just a string instrument. If we bring it to the modern world, it's almost equivalent to a box guitar. Okay, so it's called krar, and through that they play traditional Eritrean music. Our elders are here. We would love to welcome them to the stage as he plays our traditional music. So, كلكم عبيد عدي، أبونا بداعي، أديتات بعلتا، ناس مرة متينا، نقولاتهم عبد الزلو، بهدنا، كبرنا، تي ناسنا، عبسنا نقول تربس عسينا بهدنا، عزمتنا كنار يومنا. Everybody, I would love to invite our seniors and our music instrument player to come, and let's all enjoy traditional Eritrean music. Thank you. Thank you so much, Jonas.
ንመሳርሒ ሙዚቃ ክራር ዘላለ ትሕዝቶ እውን ወለዲ ዕዱማት ጥራሕ ዘይኮኑ ተሳተፍቲ ብምዃን ብሳዕስዒት ነቲ መደብ ድምቀት ደሪዖሞ ንዓበይቲ ወለዲ ተባሂሉ ዝተዳለወ መደብ እዚ ፈላሚ ኮይኑ ናይ ትምህርቲ ግዜ ብመዛኑን ብዕዱማትን ናይ ቋንቋ መሰረታዊ ትምህርቲ ኣጠቓቕማ ስማርትፎንን ኣፕሊኬሽናትን ጥዕና ጠቀስ ኣስተምህሮታት ብመንግስትን ዓበይቲ ተባሂሉ ዝወሃብ ኣገልግሎታት ምሕባርን ምልላይን መዘናግዒ መደባት ዙረት ኣብ ውሽጢ ከተማን ካብ ከተማ ካልገር ወፃን ካልእ ብዙሕን ክህሉ ምዃኑ ደጊምና እናሓበርና ዕድመኹም 55 ልዕሊኡን ዝኾንኩም ክትሓብርዎ ብሓጎስ ንዕድም ማሕበረሰብ ኤርትራን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገሪ ኢካክ